Malolo soifua manuia. Ia ole Aiga le nei o Aukusitino Ioane ia ole matou Aiga o Iuliana Ioane o ia ole fale latai, fale vai, fale latai ma le mawhanau lea. Ia o ole fale tangaloa safune, sale moa ia ma Vailele. A whatalo fai Aiga o uoma au mea mamae malo le soifua manuia. Malo foi le folau, malo le ngā lulue. Ia, whamanuia atu le atua ia te utou. Talo leo au tau sila fia, leo winga o le nei whamoe moe. Ua matu tala noa atu ai le TV. Ia, ona o le whamoe moe o le nei Ekalesia. Ekalesia Katoliko i Vailele nei. O le asu mua o se tema le whamoe moe o le Ekalesia o lana TAUSALA online. Ia awase sa ilinga se leni e to eta penai se maota le lei. Ia o le fionga le tia kono, le fale tua ma le no faalo. Ale ngata foi lea. Ia o le toe ato ina o le malu tapua i o le tasi tolpa ia pila vono tausi la fia o le Ekalesia Katoliko i Vailele. Ia o lona surufanga o le tasi tolpa ia. Ia o lea ua mātou talo atu ma mātou vala au ma mau atu ia te outou. Le ngata i uporu nei o salafai ia o tutuila Australia ma New Zealand ma Amerika ia wa mātou le mamalava mātou te uia ala o leia mātou aisi mamau atu ia te utou ona ua le tua le Ekalesia o le ala utou foai awa o le winga lava lea o le aisi mamau atu ia o lau tō fōa i ala i le tupe tō te fōa ia mo i mātou. Mātou taria ma le nganga whaafitai. Mātou taria ma le nganga fia. Awa upu ai masani ai e siri ale fōa i nei lo ne nā te talia. E le au aoa fō i le langi li sile whanga le tua. Lau tō whainga taulanga. E ala i le nei wha moe. Au ala mātou talo alo whangi ai le tua. Ya e momoli lau tō soifua ma so mātou wola i le aso wa tofaina. Ya e whatino ai le wha moe o le nei Ekalesia. O le Ekalesia nei o lai wha maru ai le whionga ia pātele ma Gorinet. Le Ekalesia Katoliko le nei Vailele. Ia ai whaftai i le atua mo le wha o ngā ina o le tangata. O ngā fo iso mātou vai. Ia le ua mātou ngā rue ai ma le teiteifono ma le laulau, o le teiteifono i le taimi nei, o le whitalainga i atu kua nai i le manu wasa. Ia manona au waa, sui teiteifono, ia tau a sa pisikoa, o le teutupe o peata, whai ngā vito, ia ma le whai lautusi, ia o lo salia whalaniko, ia mamata whale lua sifuru ma le lima o le Ekalesia o lo ia i le taimi nei. E se furu mata whale fisoaswani, Whaftai le atli i nganga o ia uso, ma ia ta maa e mesi foi o tina ona o le tu mai o latou ao e tau soa fatasi le avenga, ia e leo ia i mātou ni manuia, na o le atua soifua o lo ia i manuia, wha manuia atu ia te utou, pauala mātou titalo, maua le soifua manuia, maua le malosi, maua le ola, ia wanga ruenga o lo whenga ia i mautou. O le winga leo le mātou whamtalanga, o le winga foi leo le mātou talanoa, ia mātou whamoe atu. I lau tō whoa i marau tō whainga taulanga. O le ale tele, o le foi le titi, ia o le mātou whai atu. Si la fia e le atua mea uma. Ai mātou titali alo li maina, ia ono o lau whainga taulanga, wāri whi au mana ngā ruenga le atua, whamuia le atua. Tiu te mga ruenga o le awhenga iai, nā vai aso fau, ma le nā masina fau, i uai lona vi inga. Alofa tele atu mo outou, soifua, ma ia manuia.